Nimenya Vuba TV tuguma dushimira abantu bose bakomeje gukurikirana ibiganiro byacu, tubabwira ati imigisha y'Imana ibe kuri mwe. Amakuru rero ari gucicikana hirya no hino nuko Perezida Trump akomeje gushinja Ubushinwa kuba bwararangaye cyangwa se bwararangaranye icyorezo kikarinda gikwira ahantu hose. Trump avuga yuko icyorezo babimenye hakiri kare, ntibabimenyesha amahanga, ndetse akabashinja OMS kuba yarifatanyije n'Ubushinwa mu guhishira ko icyorezo cyageze mu isi, bakaguma bareka ingendo z'indege zikaguma ibihugu bigenderanira mu guhaha cyangwa se mu bucuruzi, kandi bazi ko icyorezo cyageze ahantu hagiye hatandukanye. Nko mu minsi ishize rero nk'ubwo umunyamakuru yabazaga Trump ati ni gute mwita cyane ku bantu benshi bakwiriye gusuzumwa icyorezo cya COVID-19, nimwite ku bantu benshi bari gupfa muri aka kanya. Uwo munyamakuru bitewe n'uko akomoka mu Bushinwa, Trump yamushubije nabi aramubwira ati icyo kibazo wakabaye ukibaza Ubushinwa. Benshi babifashe nk'irondaruhu, ariko Trump yabivuze kuko uwo munyamakuru n'ubundi akomoka mu Bushinwa, nubwo yageze muri Amerika afite imyaka 2 ariko akomoka mu Bushinwa. Byabaye nko kumubwira ati genda ubaze bene wanyu impamvu batuzaniye icyorezo kimeze gutya. Ku itariki y'ejo hashize kuri 14 z'ukwa gatanu nibwo Donald Trump yavuze ko ari gutegurira Ubushinwa igihano kitoroshye. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri uyu wa 14 Gicurasi 2020 yavuze ko ari gutegurira Ubushinwa igihano bitewe n'uburangare abushinja ku cyorezo cya COVID-19. Uyu mukuru w'igihugu nk'uko biri mu nkuru ya VOA yavuze ko mu bihano igihugu cye kizaha Ubushinwa harimo guhagarika imigenderanire, ubuhahirane n'ibindi. Akaba abona ko byateza igihombo iki gihugu cya kabiri mu bukungu kuri iyi si. Donald Trump akomeje gushinja Ubushinwa guhisha amakuru y'iki cyorezo bubifashijwemo n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima OMS. Avuga ko igihe byatangarijwe ko umuntu wanduye iki cyorezo yakwanduza mugenzi we cyatinze, kandi ba nyir'ubwite barabisobanukiwe mbere. Ikindi kandi ko we abona uyu muryango waratinze gutangaza ko COVID-19 ari icyorezo cyugarije isi. Ubushinwa bwabigizemo uruhare. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kubonekamo abarwayi barenga 1,457,000 banduye iki cyorezo. Abapfuye barenga 83,900. Ni mu gihe Ubushinwa habonetse umurwayi wa mbere hagaragaye abanduye barenga 82,000, abapfuye barenga 46,000. Abamaze kwandura ku isi yose barenga 4,405,500, mu gihe abapfuye barenga 303,500. Trump rero we yavuze yuko akwiriye kugena igihano kizashegesha Ubushinwa. Trump kabisa bimeze nabi, aho nko muri White House umukozi umwe ukora mu biro bya Vice President yagaragayeho coronavirus. Aho rero byahise biba ngombwa ko Vice President we nawe ahita ajya mu kato, ntiyongere kuzajya abonana cyane na Perezida Trump. Ngaho rero nguko amakuru nuko ameze. Icyorezo kikomeje kujegeza isi. Iminsi yashize OMS iherutse kuvuga yuko iki cyorezo abantu bakwiye kwitegura kubana nacyo bakakimenyera, nk'uko hari ibyorezo bigiye biriho aka kanya nka sida ababana nabyo umunsi ku munsi. Nimenya Vuba TV rero aho tukugezaho amakuru agiye atandukanye, ya makuru koko atariho ivumbi, ya makuru wumva ukavuga ati kweri ni kweri. Muhorana na Bukarif. Niba utarakora subscribe, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo utazajya uguma ucikwa n'ibyiza byinshi tukugezaho umunsi ku munsi. Reka tubonane mu yandi makuru.